Dober večer, dragi otroci. Pozdravljeni. Kako lepo vas je spet videti, takole pridno zbrane. Franci, odločil sem se, da letos z novo televizijo ne bo nič. Saj veš zakaj? Mislim, da boš celo leto premišljeval o hvaležnosti in drugo leto boš gotovo dobil kaj takega, kar ti bo bolj koristilo. Ste bili pridni? Ste ubogali očka in mamico? Ste lepo pospravili svoje sobe? No, ker vidim, da ste res bili pridni, pa bomo sedaj skupaj z mojimi angelčki razdelili drobne darove.